Agenda kebagiwan hakmat juga baik-baik kalau Detan mangi ubah Slopa kini bau temu ban pen kulmar ya kini ke meeting melelai kinle badan kam Slopa police officer take action. Justru tenang, justru sekali. Detan mangi ubah itu yang ngomong. Ngangong kini tang kibriu belarung ka virus hajabi yang jongki. But uni virus akan mau pipai ba udi virus na West Bengal. Oh, police officer take action. Police officer take action. Election officer Syekh Kijak. Justru tenang, justru sekali. Detan mangi ubah itu yang ngomong. Mnaiban Syah kumi ni Gabriel, kumi kini Gabriel kibat tumuban pariai kecai penriau kunjungi. Lada kim nang bani keren po darbar belekin wan pentuat hang ni. Kamamlah penolongkan dia. Bat kata kadau kademan kami kane ke parti Temai. Baik kini ki konstituensi badan ki MLA VPP mentah. Sampai baru kini kesal remlut nama berlamat Gabriel. Teh kapol bampat mat teh anis kiterwai ke beneng krido semua pelak yok lut. Rementar dalam mat pilai ihi ngam dan kam ben kerentan teh kata ngim artatin ba ya ke executive committee ngin yalam yang hida ke isi jogi. But ya kiwi parti ru takadang syuken tu wat nam ya kento san nam pinhab yatrai bat ni. Pinhab yatrai bat ni dah jadi independen na jadi VVP na sampai dalak apa yang tin nama mundan parti mundan balak. Dia ngipit yang subha lupa duduk bentar tu bakwa benwat. Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. Few moments later. Hey, y'all, come look at this. Kumba ni lagi dengan di media, lembaga pertubuhan, kalian semua job, job nak parti PDP di waktu ini. Sopan aku lagi untuk job. Kane ke parti Temai. Bapalo nasi umum tip layar tidur. Kabahakan orang nak berjaga, na ite gimana jaga mandi beliau. Hari jaga ban ong hau beli try kerat nunggu nong hau kio hau pra. Jangan fikir om kita fikir kepada om hok ne kepada om pok nama katai su. Kasit kekluin dari tanah kadau. Jadi balai mangi ki parti ki bagrim. Kita don ngadu pensua, pion ke UDP, ke SSBTP, pion ke Kongres, pion ke BJP, pion ke NPP, kita parti. Kadai ke political party ke compare, abang kedua ia kena bertemai. Kadai ke political party ke bayalam iba arden basayomoy. Habis kita canvas election klaim agenda. Hijau sekarang kita agenda. Agenda kebagiwan hakmat juga baik-baik kalau Detan mangi ubah justru tenang. Justru sekali. Detan mangi ubah itu yang ngomong. Utai de batu.
pak anak utai di waktu lele katai kali waktu ya kibatu pada hey pikir deh kinong tu Hey, y'all, come look at this. kebaik kata kapamut banduk rumlong bandrus pak rumlong kapalong de tangupra kata dari gue Pak dijawab ia akan negakan pas election baru di political parties kita sendiri sudah ia mau di rumlonghi ia kesonia rumlonghi ia preston rumlonghi ia kena rumlonghi mana kolong hanalong tangupra tengah ngasuk ngakli ani bro